Ngibingelele-ke mbuko lamakhampani engikwamukele futhi ohlelweni lwe-SK Media Production. Ngicela umushayishane lufike i-subscribe button nebell. Ungakhohlwa futhi ukushare laphana ividiyo uma uyithandile uphinde uyilike. Kanti ngaphandle sisimoshi isikhathi senu asiqonde ngqo laphana sikuphathele zona namhlanje. Kanti-ke ngiphathele sona namhlanje ngibukele ngiphethe ujaba laphana sekusuke impi phakathi kwaPhumlani Khumaloza wangemfeza emnyama khona la endimeni yomculo amaskandi kanye noNjogo lapha enkundleni zokuxhumana. Lokhu-ke kulandelisa uNjogo efaka ipost ey'nkundleni zakhe zokuxhumana befisela insizwa laphana ibizwa ngentaba yaseDubai ebekade icula ngaphansi kwekampani yamabunjwa ephethwe yimfeza emnyama laphana. Lokhu-ke ngibukele ukususa ujeshi laphana uNjogo ubhale lapha ekhepshini athi-ke ngijabulela ukuba leli ithalente lalo mjida libona abantu abakwaziyo laphana kumbeke balazeni okuyi-Ambitious Entertainment bekuyinkampani ebesizosebenza ngaphansi kwayo kwathi sekade ngangifisa uma ngilalela umculo wakhe. Lolu daba-ke mbuko lahlala kahle laphana kwimfeza emnyama sibonile lapha ey'nkundleni zakhe ukuxhumana laphana uyakhomenta comment section ipost yakhe uNjogo uyabuza laphana ukuthi siwumculi nawe weNjogo zike zathathana-ke mbukeli lapha ababonile abebe ku-Facebook. Imfeza emnyama-ke mbukelo kwisizathu ebidala ukuthi laphana-ke ibuze kanjena kuNjogo ithi laphana angeke ngokusho kwayo ithi ngeke akwazi ukuthi umuntu ngathi kade abakhona emculweni ubese uthi wena uzombongela ngoba nakhe seshintsha inkampani yakwenye ikhampani futhi ngamanye amazwi ucindezela noma udelela le khampani ebekade esebenza kuyo before. Kanti ividiyo-ke mbukeli bungayibonanga sokufakela nje ama-highlights khona la kwividiyo yethu imfeza emnyama iphendulele. Kodwa omunye umuntu uma ngabe umbheka eseqala ukuthi adakele ngakuya naye uhlala ungamboni. Nasi isidakwa sesiqala sesidakwa-ke manje sesikhuluma izinto esingazazi. Kuqhamuke nalokho kwakhona-ke kufike kuncome kuzohlula amafinyela kuncome ukuthi awu ngiyabonga Jehova ngiyabonga. Ngeke uqhamuke usuzoncoma umuntu omaziyo vele ukuthi usendimeni usuzomncoma esekwenye ikhampani futhi vele ulwa nami lapha unenkinga nami futhi mina lokho engangikwenza ubuvele ungakufuni. So ngifisa umuntu agale isinyela qonda uyindoda bhekana nento uma ngabe uyibona ukuthi i-about mina nawe ungagadli ngomunye umuntu qonda ngoba mina ngizovela ngiqonde. Umuntu uma ngabe esacula la ngaphandle acula umuntu engazwakali athole indlela yokuthi adelele omunye umuntu ukuze azozwakala vele leyo nto leyo usuke ufuna lokho vele ukuthi unake-ke ngaleyo ndlela ngoba umculo usuyinkinga yabo. Kanti emva koba lokhu iqhubekele engxabano-ke mbukelo ey'nkundleni zokuxhumana umfeza emnyama kuyafaka-ke isithombe sikaMdumazi ey'nkundleni zakhe zokuxhumana kuthiwaziwa abakithi ukuthi uNjogo noMdumazi bazinsizwa ey'vikisanayo khona kakhulukazi la endimeni yomculo amaskandi. Wasebhala-ke ikhepshini laphana athi qhuba isiphiwo sakho mfo kaNjumani ungayenzi iphoni bayokunyanya abantu. Obekuchaza-ke kabanzi bayazi abaningi ukuthi uNjogo-ke bekhiphe ividiyo laphana bekwaziwa ngokuthi idumo lophoni kwi-CD promo yakhe-ke leke isihloko sithi i-album isiziba. Abantu abaningi abakuthandanga-ke mbukeli lokhu ukuthi-ke imfeza emnyama uma uxabene noNjogo ababambane bengafaki uMdumazi phakathi. Kanti abanye bebethi cha imfeza emnyama ifake kahle lapha enyameni kuNjogo. Kanti mbukeli ngithanda ukuza uvo lakho kwi-comment section wena uthatha lephi side ubani osephutheni phakathi kwalezi nsizwa zombili. Kanti sakhuluma ngodaba laMdumazi lapha sibonile ukuthi-ke emva kokuba kutrende ividiyo yakhe kuMdumazi ey'nkundleni zokuxhumana bebuhlabe khona-ke lapha ecula ingoma ethi Mlaba. Ngibonile laphana-ke ijabulele osaziwayo abaningi baphinde kwenziwa ne-challenge nabokhozi nabo Tjatha noZimdola nabanye bayingeneleleke. Le nsizwa-ke uMdumazi ibonakale-ke sisestudio siyikhipha laphana ithembisa likhulu-ke mbukeli. Kanti ngaphandle ukuthi-ke simosheke isikhathi senu sokushiya nje nayo le vidiyo le ngane zakwethu sophinde sibonane futhi ndaweni ividiyo elandelayo. Siyabonga.